Tinisayang kat nga public hearing regarding itiretay panaglako ti vape kada sigarilyo, sir. Yes, thank you, Bombo Janice. Maragsakan kami naisayang kat ito yung public hearing because amo tayo amin ti vape tatta raira di kiti agususar, and we would like to also impose yung, hindi naman totally impose na i-prohibit siya, pero i-regulate talaga namin strictly to the sense na bawal ti aglako, di kita less than 18 years old, and then di kita public places, di kita pinapusarta, ti vape, ipagbawal. Ada di national law tayo, pero the mandate of DILG is to tell us, local governments, na you have to also localize yung ganitong national law, sabi nila. And this has been a long standing ordinance na pinutar tayo hindi, pero unfortunately madimi na ituloy because of some events nga kwa, pero we'll make sure na all rights will be exercised diretoy ta kasalagi ko namin apo. Medyo mababahala kami nga doktor as the chairman to Committee on Health, ken may nga doktor umadado ti kaso tayo digitay kasama na din yung mga pulmonary diseases nga natakwatanin na talaga nga TB at talaga major bad side effects na when it comes to health. So nga kaya't mimet nga ikwa datayo nga lahat ti umili tayo nga napintas kumamat ti salon at iti amin. So anak nagmudwan na ti doktor. nagsasaritaan mi napintas ta very active dati vape store owners and pati DTI, DILG in my including all our Sangguniang Panlalawigan members, very nakita mo di discussion ni tatay, very lively. Awan met kit di violent reactions, pero of course ti may nga nakita nita nga kayat mi nga i-control is the selling through online of digitay unregistered owners nga anywhere kasi pwede silang kahit minors pwedeng mag-order, i-deliver na digitay products nga madi mabalin. So bawal according to DTI talaga nga dakkel ti panusa na dayjay ta kasi the Republic Act 11900 which is the Vape Act of 2000 sa dayjay nga iman-mandate na dayjay nga bawal ti unregistered online seller dakkel ti panusa na umabot ti 100,000. But we are just going to harmonize with the national law with the local ordinance para hindi siya against it. So expect na we still have so many things to discuss with regards to clarifying all questions with regards to this ordinance. So manunok at multa na itibang ti local, sir? The local sanggunian can only impose a penalty of 5,000 pesos. That's the maximum. Pero nung nakita namin yung national law kanina, it ranges from 100,000 to 100,000, 300,000. In fact, pati yung distribution and manufacturing, di kita illicit na vape products will amount to 2 million. Ti penalty na. So nga, lalo, hatta kes agraira, di tayo ammo. Dahil gaya mo susarenda ket illegal substance, illegal product. Medyo very strict ni government when it comes to using illegal substance. So ana nga rod itikas lang ko mandato ti biyang ti panlalawigan kadigitay government agencies like DTI, BIRs nga obraen da, sir. Yes, still sabi ko nga nakadaado the laws tayo, pero our main problem is enforcement. So that tatay kita ang tatay kit DTI, so that the main agency kami, national government agency nga mangkwat dati vape kuma upupat dagaya dito yung probinsya. Kasi ano nga mabantayan. So
with the help of the Association of Barangay Council led by their president, Ryan Pasqua, patulong tayo kadigito'y barangays na mang-monitor di ken mang-implement to dati mga ordinansa. And also, syempre, DILG, PNP, the Department of Education. I mean, this is a concerted effort for the benefit of our constituents, particularly the youth of today. Ada ka di makikita yung challenge, sir, iti pa ng monitor ka di kita online sellers, nang nakat no online ko na tayo. Dari kita hanyo mat makita no kwan no. Well, still, kasi lagay ko na enforcement, lalo na ket online da, di mo no tagaan ng suda. Baka aga po dat from Mindanao, deliver da, di kita online shopping platform tatak, very enterprising da. Even, bawal actually, ket kini Facebook. Sila ko na ni Apo Hanson Chuy tatay nga you will be blocked sa Facebook no saron nga the vape products na ilapon. So those are the challenges kung taga saan ba siya, pero pag local siya we'll make sure na with the help of these vape shop owners kasi sila legal sila, nagbayad sila ng tamang buwis, they are paying regulatory taxes sa mga munisipyo, and yet yung mga online sellers are unregistered. That one is our main concern with regards to implementation of apprehending the unregistered online sellers. Mauli dito yan sa meeting nyo or adanto man. Ed ko pa iti may sa amom adu pa ti kayat ko nga mangged kada ko suddenly nag-open da. Which is very kasi baka mamaya vape ko na da ay si doktor talagang ipapilit na ibanda to. No, that is not the intent of this ordinance. The intent of this ordinance is to regulate lang to the sale of minors, particularly to yung selling through online na unregistered. Pwede naman kasi sila mag-online pero they should be registered with BIR and DTI. Okay. So mayat nga rod no kasi naka BIR can DTI da. Yes, as long as. Walang problema ron kasi namomonitor. Pero pag hindi siya registered, how will you monitor it? Sabi ko nga, kasi syempre, they will have to pay yung tamang buwis. We can also help the national government. Tama, lang yon, kasama dun sa mga obligation ng isang business owner to be registered sa BIR and also sa DTI. Okay, sir, as doctor, dati pa malagip tayo, kanigitay, naruna kanigitay menor de edad, nga gusto usar, iti vape or sigsigarilyo, pekit, sir. Talaga, makaluksaw, tirin na makikitang, dagiti edad nga minors nga usar, tidigiti vape, nga one of this day, baka pagsisihan nila, di pag-usar de and ti isang kasme sa nga mandato na doktor as chairman do committee on health care ko nga ma-enjoy da ay ti pinagbiag da nga handa nga marigrigatan lalo ti lungs is a very sensitive organ ti pagi, so you have to take care of it, kaya nga pinagbawal ni DOH nga numabalin smoke free tayo, pero sabi nga namin pasensya na, pero we are one of the recipients of the tobacco excise tax. So, we're just trying to regulate to, para naman, sabi ko nga, for this youth to enjoy pag tumanda sila. Yes. Ayun. Okay.